Umasha, ngwino hano. Amazina yawe? Je suis Juno. Irindi? Rutwitsimuzi. Papa wawe? Papa n'umuvumo. Mama wawe? Na mama ni Suzana. Uri umuhanzi? Rimba twumve. Every time iyo ndebye ayo mata shira mbireba nkabunze imitima. Ariko wasinze. Ako ntago nanyweye mani cyane. Iyi ni indirimbo ubu uri kuririmba. Ubwenge bwawe bwaratebeye. Nanazubaye. Wazubajwe n'ibiki? Kubyuka inama nigakunda prono. Umva yewe Juno. Urakekwaho ibyaha byinshi. Harimo kubabaza abakobwa. Wandaje we ukuntu uteye ntugira impuhwe. Ubusinzi. Ako ntago nanyweye mani cyane. Kuyobora nabi. Yaboje igitugu bukanye. No gutukana. Ingurube zigize kongwe. Urabivuga iki? Ibimani Ceceka, nta kinyabupfura ugira. Nafashe ku mbuto benshi batinya ndasara. Urafungwa nureba nabi. Urakabije. Shoni kofi ndagukaraga. Wowe ugira amafaranga kugira ntagufunga. Baza tuse bankotanyi bankaraga pase z'ibisazi. Urama ngahe? Billion. Urayama ryari si wowe? Mbwira. Bacyafite business tutasoje. Amafaranga ufite nangahe? Ngaya yo nakoreye ngwino tuyabyinire. Toka, aya niyo miliyoni se. Please me. Gufashe telefone ugiye guhamagara ndi. Baya kuntutu umuya amabara yawe kuntutu. Kuntutu agufitiye angahe yakoherereza? Marusha urugomo hitireri fakoroje Kigali ri trending hejuru Tangiye kunkanga se. Ngira ukuntu ukora. Ngenda funga nkabuna ngakonyora nkanaritura. Banumva manika mukuguhabuka yarakabije. Cyabo gufa wa mujinga. I'm a fit guy. Naguruka nkwereke. Ariyera wizi na waragushinja. Gambanira nkayo danushaka ngurisha kubuntu. Numva utari umuntu mubi koko. Umva ukuntu umututsi. Ubwonko bwarayaze gusa Bwayajijwe n'iki? butunze bagupesa kandi umufungo warabuze. Yari amafaranga wampaye ubundi wayakuye. Lecira isazi mu maso ikiyede ngatumika bigatinda. Ko mbona wambaye neza. Iyo myenda wayikuye. Wayitiye. Geto wasaga inzara yaramejeje umwuka. No gupfira ifiyeri ndagaca. Ikiraro buri munsi nyambuka njya kuzisumba. Amafaranga ubonye si yamaze iki? Tora mu byuki nkawumarira ku ipunani. Intego yawe ni iyihe? Ushinzarompeka ibyuki mu cyacuru wapfa ndakuziye. Intego yawe ni iyimbwa kabisa.